Nažalost, gospodinu Miletiću nećemo moći uručiti tu knjigu, iako mislim da bi njemu bila možda i najpotrebnija, njemu i njegovim savjetnicima. Naime, ovaj grad se već dosta godina zapravo ne vodi iz Pule, nego iz Poreča, Pazina, Rovinja, Zagreba. I to je osnovni problem što ovaj grad izbliza nije iskoristio svoje ljudske i materijalne potencijale koje ima, tu mislim prvenstveno na svoje povijesno i kulturno nasljeđe koje mislim da nema nijedan grad u Europi. Gradska uprava je preglomazna, javna poduzeća se šire u smislu povećanja broja zaposlenih, pa tako i gradska uprava, bez stručnih kriterija, uglavnom su kriteriji stranački. Strategija vjerojatno razvoja grada je vrlo upitna, ona po meni uopće ne postoji. Mi definitivno nismo još uvijek uspjeli postići da budemo grad na moru. Mi teško možemo objasniti čovjeku koji prvi put ulazi u grad, koji je prije toga Pulu vidio na karti, da je on zapravo ušao u grad na moru. Mi smo centar, i to je vjerojatno posljedica nedostatka te strategije, mi smo centar Pule pretvorili i prebacili na tržnicu. Mi nismo Zagreb, da bismo mi imali centar grada na Dolcu. Mi smo grad na moru i mi taj grad moramo otvoriti prema moru, što znači da moramo proširiti postojeću rivu, staviti u funkciju otvaranja grada upravo na more. To je u zadnje 3,5 godine u ovom gradu potrošena milijarda kuna. Sad, ta milijarda kuna je nesrazmjerno velika u odnosu na ono što mi možemo locirati uz najbolju volju šta je s tih milijardu kuna učinjeno. A zašto je to tako? Pa to je zato što recimo taj kružni tok, famozni tamo kod Kauflanda, košta 4,5 milijuna kuna. 4,5 milijuna kuna. Svaki ozbiljan investitor za 4,5 milijuna kuna može napraviti osmerokatnicu, na svakom katu jedan stan od 100 kvadrata. A ne jedan kružni tok na kojem do duše raste lijepo cvijeće i lijepa zemlja. I to se sve zalijeva i to sve lijepo izgleda. Ali to košta 4,5 milijuna kuna. A zašto je to tako? Pa to je tako zbog toga što u ovom gradu već godinama, i tu također ne mislim samo na ovu gradsku vlast, funkcionira jedna građevinska hobotnica, jedan lobby građevinski, jedna građevinska hobotnica koja sve poslove praktički dogovara u sprezi sa onim, dakle, oni izvođači radova zajedno sa onima koji radove financiraju. Koje je rješenje? Rješenje je u tome da se toj hobotnici odrežu krakovi. Jer kad hobotnici odrežete krakove, onda hobotnica jednostavno ugine, jer ona se, njoj krakovi služe da bi se mogla hraniti. Ona se više ne može hraniti i ona jednostavno ugine. Vidite, mi ovdje nemamo predstavnika, barem da ja ne vidim predstavnika najvećeg dnevnog tiska u Istri. Ne vidim ni jednu lokalnu televiziju. Njih to ne zanima. A njih nema zato što nema ni aktualnog gradonačelnika. Mi imamo jednu frustrirajuću situaciju, jer kada bi ti mediji zapravo, ti kvazi nezavisni mediji bili stvarno nezavisni, onda ja mislim da se sadašnji gradonačelnik uopće ne bi trebao kandidirati. Jako puno. Kaštiljon ne može biti mjesto za odlaganje otpada za čitavu Istru. Nema šansi. To ne može biti iz dva osnovna ekonomska razloga. Ja ne uopće ulazim u tehnologiju. Radi se o poziciji koja je fizički najudaljenija od ostalih gradova u Istri. Dakle, to je najskuplja varijanta. Voziti kamionima smeće, odnosno otpad iz Buzeta, Buja, Pazina, dakle, Umaga. Dakle, ta pozicija mora biti negdje u centralnoj Istri, valjda je to logično. Drugi ekonomska kategorija, i moram vam reći da druga ekonomska kategorija je što se radi o fantastično vrijednom zemljištu. Radi se o zemljištu koje je na kilometar od obale. To zemljište vrijedi 150-200 eura, zemljište u centralnoj Istri gdje bi to zapravo po mom sudu trebalo smjestiti, vrijedi možda 20 eura. I da je to njihovo zemljište, a da to nije gradsko zemljište, vjerujte mi da se nikad ne bi zalagali da na njihovo zemljište, na toj lokaciji dođe odlagalište. Projekat zbog toga da bi se na jedan perfidan način otelo najkvalitetnije zemljište grada Pule. To je samo jedan sofisticiraniji način od onoga na koji je oteto zemljište Barbarige Dragonere.
Ista stvar, ista priča, samo što je ovo malo sofisticiranija priča. Pa se kaže 66 godina ćemo dati koncesiju, a onaj ko dobije koncesiju, taj će izrađivati detaljne planove uređenja. On će praktički detaljne planove nametnuti gradu Puli. To je ono. Slušajte šta vam govorim, to vam je istina. Taj investitor i krupni kapital, on će nametnuti, jer u idejnom natječaju, u prvom prednatječaju, se traži od projektanta da praktički predloži šta će tamo napraviti. Pa to je potpuno u suprotnosti sa onim što lokalna samouprava treba graditi. Lokalna samouprava mora taj prostor urediti za potrebe svojih građana, a ne za potrebe krupnog kapitala. I vi ćete 15 dana, to vas uvjeravam, 15 dana nakon izbora, zato svi šute sada, točno je, šute, oni koji su najviše pričali o projektu Rivijere, 15 dana, ako ova garnitura koja sada vlada Istrom i Pulom, 15 dana nakon izbora, vidjet ćete da će se pokrenuti projekat Brijuni Rivijera, a završit će, ako se i dovrši, na način da će oko tog zemljišta, znači i Muzila, i Katarine, i Monumenta, i hidrobaze, biti postavljena žica. I bit će postavljena rampa. I vi nećete moći ući u to područje preko te rampe ako ne objasnite i date suvisli razlog zašto želite ući unutra. To će se dogoditi. Dogodit će se isto ono što imate kod Bivilića. Pa vi sad ne možete na Puntaveru delu ući unutra ako ne prođete rampu. Poruka biračima. Pa evo, osnovni problem, kao što sam rekao na početku u ovom gradu, je što krivi ljudi vode ovaj grad. Ja smatram da svakako treba doći do promjene, siguran sam da će do promjene doći. Ne mora novi gradonačelnik Pule biti Livio Bolković. Uvjeravam vas da kogod od ovih ljudi koji ovdje sjede bude izabran za gradonačelnika, da će sigurno biti puno bolji od onoga koji je to sam.